Karbi Anglong lapen Golaghat District Kanai Golaghat Sunday Market mati bom kuruani ke chohi tialong Karbi Sarpimar atum han chojor rinti. Lason si pir themoni tatum kerengji aphan ke bor I piknangji saikatiki rijai sitami klempon nangji. Rijai along sok pena kaprik ki karcheta kinang sot laki hanso birik thoithe bonghom hansirong phirui pen akaprek ason amung antami ke archi ponsi hithi borwalong chojor cholang dunlote tangkas dami kelong ponjia warsai long ponpo ando pulote osomara tuma phanta lo pacharli ponlongpo lason thak ladak tebok het Golaghat District Kanai Sunday Market along Sunday tin mate abhom kuru tinta Karbi Sarpimar han chojor rinti laki hanso birik bonghom thoithe ar phek pen ke chenglok akaprek ason amung amukha chojor rinti si asumar atuma phan lo pacharli pen ke chenglok kaprek ason amung chiri rinti lo lapen lapuhan ka chojor asang Sarpimar pen ka chithan pon hateng ke kengsang atum ta thangta nang pupi lapen inglong ahan se ke cho ningkang samrinti pusi puthurong puta nang than pachini dontu lasi chojor cholang anta mesen pen chojor ponlong ver puta nang pachini pontu lake arlong chuhu terona rong langmang tokbi arong menhan se arong atum pensi chojor cholang dun puta than pachini pon lasi un anpen ke pinsomar atuma phanta tangka kiri karlanta chirap dunlo pulote pinsomar atumta akijoywan dopo lasine ditum Sarpimar atumta chojor cholang dun nang kok luputa than pontu pen la Kanai khat pen lobon ke nalitu ro along chuan ke kon helo la dan ini tunggari bank they are so di nut pen hedi yo la song yo thar mit lo yo dak arpek lo ngapan yo arleng ahan antame penang an lo ke Golaghat District ngone nang yo dun poi phisita me lo da Golaghat District lo nang yo dun ta thanga sik sak ra ve pineng chot ta lilo yo ya ngang na buyar nang dun lo ma Pohoda kia bang selfie ang long buyar do gitu kita me hada ke kule pine ya betul kita sama buyar kalang din ladak la buyar nang bidun ge thangka sik sak la ve di lam kang ni kalang di tot nang men si thai mai men ke khoi kom di nang lita lo di nang lita pineng chot ma kai ta nang bidun lo kalang ding ini chojor misen ma ko pipi lon te nang like wane pini ke kalang ding ten nara soring ne nang limen che than ji ma News report Karbi Anglong live